Akıncıyên deştanê neva ji ber alozî û bûyerên devera Silêmaniyet nîgeranin. Çunkî gelek ji navçeyên xwe ji dest dane çaverêne karê partiyên siyasî bibîte rizgarkirina navçeyên wan û xizmetkirina Başûrê Kurdistanê bigiştî. هناك خلافات بين الأحزاب الكردية. ناکوکی هند نافبرا پارتین سیاسیین کردی دا ام داخواست کن آریشن وان دو ماهی بهن دا روشمه باشتر لی بهت الدشتا نینوا تایبتی ام گلک نیزیکی وان دفراینه یه پیشمرگت دا ریبری داعش دبن بگومان افچنده دی کارتکرنل آین دی دشتا نینوا کت أثر على سهل نينوى. زیدتر ji 5000 xêzanê Kiristiyan hem aware û xwecih li nava Elquş da dijîn. Piraniya kar û biryarên wan ji layê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve bû têne dan. Lewra çavê wan li wê çendê ye. Aramiya Kurdistanê wek cara bimînît. هذول كلهم الحمدانيه برطله تلسقوا باطنايه كلهم. دشتا نینوا و هم حمدانیه و برتله و تلسقوفه و باطنایه و همی او سنورین مدگل داعشه دا هین به هین ارزگار کرن و ام هیوی دکین بار و دوخ کردستان چارسر بیت چونکی ده کارت کرنه لجهین مکت چو جداهی نه تکرن دناور لین آندا Daeş kêmtir ji 20 kilometra nêzîka navçeyê Van Kiristiyanaya. Ew dibêjin ji ber aramiya Kurdistanê wan Elquş helbijatiye. Da ku têda akuncî bin. بخو پیپ کن اچترش بخو لیب کبن چون کردستان همو ایکا چی القوش بچی شیخا بچی دهوک بچی سلیمانی بد اون بین پد جمله مکیه اون بین پد جمله چند او بخو پد جوارجی yani چند جوار امل برسنگی ساکنینه Beryanûke Kursiya Patriarkê Kenîseya Rojhelatiya Aşûriya ji Emerîka veguhastiye Enkawal Hewlêrê ke wekû aramiya Başûrê Kurdistanê ewan ev kare encam daye û hez dikin Başûrê Kurdistanê berdewam aram bimînît. Xelkê Elquş û deşta neynewa çav li wê çendê bû ke sala 2015 dûmahîk sala çaverêbûna wa bît ji bû temam vegerandina navçeyê wan bû ser Başûrê Kurdistanê. Lêbûyerên Silêmaniye Rûday bê gotina wan kartêkirin ji saykolojiya wan jî kiriye. Karvan Alî Rûdaw, Elquş.